every time nga kinahanglan ka muhatag og forgiveness, una-una akong forgiveness. Una-una akong pagpasaylo nimo. Una-una ani unsa tikaw kadako gipasaylo. Himuan ang kusog. Sa Bible nay parable. Nay usa ka servant nga nay utang sa iyang master 10,000. Niadto siya sa iyang master, nangayo siya, pwede ba natong hinahinayan og bayad? Data, installment. Pero kabalo kag niingon sa iyang master, ato nang papason tanan. Sama nga wala na kay utang. Sama nga wala na kay utang. Kini tawhana baling lipayan niya. Niuli siguro siya sa ilaha din, una niyang gibalitaan siguro iyang asawa. Kabalo pa ka kung sa nahitabo, wala na tay utang. Gipasaylo na ta sa atong utang, wala na tayo utang. Siguro, nisulti siya siyang mga anak, ningon siya nga, nak, wala na tayo utang. Pero na usa ka tao, nga niduol niya, nga utangan niya si kwinta. Na usa ka tao, nga niduol niya, iyang ka co-servant, nga utangan niya si kwinta. Kabalo ka kung sa iyang gibuhat? Iyang gipaningil ug maayo. Iyang giliab. Iyang giliab. Payri ko sa akong sikwinta. Payri ko sa akong sikwinta. Wapagid siya makuan, iya pag yung gipapriso. Kisa nagto nga pinasaylo na tatanan. Kisa nagto nga dako kay kagsala, pero gipapa sa Ginoo. Pero nga nung usahay, lisod kay pagpasaylo. Feel kayo na kung heart ni daddy ba? Valid, no? Bagaan na mugnaw. Yung gisulti ni daddy sa kuhanin siya. Siya every time nga kinahanglan ka muhatag og forgiveness, una-una akong forgiveness. Una-una akong pagpasaylo nimo. Una-una ani, unsa tikaw kadako gipasaylo. Himuan ang kusog. Gamita akong pagpasaylo. Ayaw gamita imong pagpasaylo kay huyang kay na kondisyonal kay na imong pagpasaylo. Gamita lantaw balik nako. Nya hunahuna agi unsa tikaw pagpasaylo. Nya mao na gamita pagpasaylo sa uban. Pwede ba mo release tarog forgiveness? Pero sayang forgiveness ba mura siya atabay bitaw. Nagibutangan natog daghang bato. O, dili na takainom. Tungod kay nanay nagbabag. Pwede ba hinay-hinay na kuha karon? Mo release tag forgiveness kung kinsang tawhana ang kinahanglan og forgiveness. Thank you, Jesus.